Hakani katayo balaleng, ka Meghalaya State Pollution Control Board, MSPCB, kalayo ban penyat ya kisau teli ki environmental public hearing. Karensan kabakipat ba kilayo lat ban pensngau ya kesur jongki. La ka jingtmu banti ya udau yong hakajuk start menta ni kata ka scientific mining na kadong kathan jongki kan kta ne em ya kamei ramau bat ya kamei mariang. Kawai kaba ngilayo ban sakhi ya kani kerensan kadai kabala penlong haka arpo tarik menta ubenai ke lalengkot arhajar arpun riu haka snong bindi hati Sarengkham haka distrik East Giant Hills. Haka jaka kaba he shispa arpo khandai hektar kabala tip kum ka Sarengkham village Kul block B kabala long try da usamla dapman shilla. Yakani kerensan la penyat da Deputy Commissioner ke East Giant Hills District u Shivansh Avasthi IAS rengkat ke Jingedon lang u Member Secretary ke MSPCB Dr. GH Chermang MFS bat u Environmental Engineer ke MSPCB uba Y Frankie Lalu ki bala batai halor ki kendon bala bu da kasor kar pedeng halor ke jingti doyong hakata ka rukom scientific mining. Dekat konten helipor gijingi ro kerpat ye pilang waro ki manbe ki manpa ki paiba yang ke East Giant Hills siapa uyen ra di pelekat pi yo gijing kersan gua pura yo ma damai celah helipor dekat kerpat pi waro siapa uyen ra di pelekat pi siapa uyen do yen lang waro to siapa mo to Tadi kejing takti yang dak main celah ubino kero yang geri kejantian ini. Dah ini por ngan negeri yang yonga kerpat yaga Meghalaya State Pollution Control Board wa UN yaga kita clearance ya umi control yang geni ga Sarengkham block B coal mining block B kenang yo UN sedang yaga ni ga thi ga khan yo wanra ila yaga ta sistem kawatme yo dap yo biang gadi ke state yung hadam rekang gajing ti muyong. Saar teli kiba kum kini kirensan la penlong hakasnong tarajak kabahap hapo ka Mountain Road CNRD block Riang West Khasi Hills District haka arpu ar tarik kelalengkot arhajar arpun riu bat ki ar teli ki parti doyong ki balatip kum ka tarajak coal block 1 bat ka tarajak coal block 6 kabala long try da usamla nami wan dekar. Yakani ke jingelang, lapen ya da u ADC ba S Marwen, MCS, rengkat ke jingedon lang u Environmental Engineer ke MSPCB ba Y Frankie Lalu. Sakawai ke Environmental Public Hearing ke ba ke MSPCB kala yo ban penlong, kadai hakasnong umbar kalagau, kabahap hapo ke Ranikor CNRD Block, Southwest Khasi Hills District, na kebenta ka parti doyong kabala tip kum ka Kalagau coal mine kabala long try da uba telang pedi. Yakani kerensan lapen ya da u ADC ke Southwest Khasi Hills District ba El Taryang MCS rengkat ke jingedon lang u Member Secretary ke MSPCB Dr. GH Chermang MFS bat u Environmental Engineer ke MSPCB ba James Lamurong bat habaro South Li kini kirensan kipat ba jong kidong kithan kiban sati ya udoyong kila ai ke jingkershan ke bapura. Lada pisngo bakan ne ka kam jong batai lang kalong ka ba ajing mo toy nam ta jong ni baro to ngin ayang da ka ba penpau ban rakti baro kum ki pai ba jong kanong chong chau bayang bat hap kti rakti baro khnang ba kini yo ya ka jing yo i na kini ki rurang ba jong ni te hakani ka por kublai shibun nam ta jong pi baro pi long ki briu ki i jingai bat pitip ya ka jing don kam jong ka dong ka than te hak ni ka por ngam dan ni kublai shibun sar kublai syajar ngo